I vrijeme je za novi video. Ko nije zapratio kanal, neka zaprati. Danas idemo u obilazak grofovske rezidencije ljetne. Usadba Kuskovo. Kao i svaki video, tako i ovaj počinjemo iz ptičje perspektive da vidimo kako izgleda. Negdje na ivici Moskve, gdje se mi trenutno nalazimo, nalazi se usadba Kuskovo, ljetna rezidencija grofovske porodice Šeremetjevih, koja je sagrađena u 18. vijeku. Idemo do grota. Grot, barokno zdanje, sagrađeno 1756. godine. Sagrađeno je kao objekat na principu kao ladare, da se imaju gdje od sunca sakriti u hladovini. Baš ovdje u ovom zdanju grof Pjotar Borisević Šeremetev primio je imperatoricu Ekaterinu Veliku, a poslije naravno ovdje su ugostili i imperatora Aleksandra III. Objekat je fascinantan, unutrašnjost, interijer, fasada, sve je urađeno iz morskih školjki, lomljenog stakla u boji raznog i lomljenog ogledala. Za početak izrade interijera dovezli su 3000 kanti školjki raznih. Na vrhu objekta se nalazi fontana, čija voda teče niz cijeli objekat. Tu su i mladenci, došli da se slikaju. Idemo dalje do kaveza sa pticama, valjer sa paunovima. Ko nije čuo pjesmu pauna, sad ima priliku da čuje. Mada ovo meni ne liči na pjesmu, više mi liči na krike martovskih mačaka.
Ovo je spomenik arhitekturi 18. vijeka, Ermitaž, sagrađen 1767. godine. I to bi bilo to za ovaj video. Zapratite kanal, ne zaboravite i vidimo se u sljedećem videu.